آکے سبحان اللہ اچھا کے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پر شکوا نہیں دل شاہ دے نال دا دتے ربا لکھ لکھ شکر ادا کرنا مینوں در لجپال دا دتے بشنو ناتا آکھن لے آواز کمال دا دتے تیرا احسان بھی نہیں لہنا مینوں رزق حلال دا دتے ادھنے جس نو رزق حلال نصیب ہوئے ذرا ہاتھ اچھا نعرہ رسالت تیرا احسان بھی نہیں لانا مینوں رزق حلال دا دتے مینوں رزق حلال دا دتے جس بندے نو سمجھ لگی یار بولے سبحان اللہ بڑی مہربانی ہاں ہن مینوں پتہ لگا بھی واقعی تانوں سمجھ لگی ہے ایک باری پھر بولو سبحان اللہ بڑی مہربانی اقبال بھائی مینوں رزق حلال دا دتا ہے بڑی توجہ خان صاحب اے وی کرم تہاڈے تابش تے ایل سٹیج ماشاءاللہ میں گل کیتی ہے مینوں رزق حلال دا دتا ہے اے وی کرم تہاڈے تابش تے جو بتی عشق دی بلدی واہ 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 اے وی کرم تہاں دے تابش تے بتی عشق دی بلدی پئیے تہاڈی دید بنا ارواحاں وچ روح لگدا اے رلدی پئیے اور نباز کائنات دی اے آقا تہاڈے حکام تے چلدی پئی اے کل مخلوق خدا دی سو لنگر تے پلدی پئی ادھنے ذرا ہاتھ اچھا نعرہ رسالت یا رسول اے کل مخلوق خدا دی سان تہاڈے لنگر تے پلدی پئی ذرا ہاتھ بلند کر کے تہاڈے
لنگر تے پلدی پئی ماشاءاللہ اے کل مخلوق خدا دی سو تواڈے لنگر تے پلدی پئی ہے جامی صاحب کوئی پنچھی یار میرے والے پاسے توجہ کرو اے مہمان آندے جاندے رہنے یقیناً بڑا افسوس جہا لگدا جس ویلے تسی اور براوے دے ہو بڑی مہربانی ایک باری بولو سبحان اللہ اے کل مخلوق خدا دی سو تواڈے لنگر تے پلدی پئی ہے شعر سن لینا میں اس شعر تے نہیں آکھنا بھی تسی سبحان اللہ کہو اے وانڈ کر چھوڑنی بڑی مہربانی کوئی پنچھی آہا اڈن دے قابل نہیں جے تائیں کوئی پر نہیں لگدا تے جتھوں تابش خیرانہ ڈھیویں سخیاں دا در نہیں لگدا اور در چنگا ہے مدنی ڈھولن دا چنگا ہور کوئی ڈر نہیں لگدا لجپال حسین دے نوکرانو دوزخ تو ڈر نہیں لگدا ادھر نہیں ذرا ہاتھ اونچا نعرہ حیدر دوزخ تو ڈر نہیں لگدا جس بندے نو نہیں لگدا ذرا ہاتھ اونچا کر کے لجپال حسین دے نوکرانو دوزخ تو ڈر نہیں لگدا بولو یار سبحان اللہ اور بڑی جلدی نال آخری ربائی پیش کر کے کلام السفر کر رہے ہیں بڑی مہربانی ماشاءاللہ جیڑے سخت حالات وی آ جاون بے شک جامی صاحب شکوری صاحب جیڑے سخت حالات وی آ جاون ایل سٹیج بھائی گل نہیں کر ایک منٹ بیٹا بیٹھ پلیز تواڈے واسطے کر رہے سبحان اللہ نہیں آئے ربائی تو بعد بسم اللہ جیڑے سخت حالات وی آ جاون نا ذکر اذکار چھڑی وے آئی تے اقبال بھائی نے سبحان اللہ ویکھ لینا گل بڑی وڈی ہے جیڑے سخت حالات وی آ جاون نا ذکر اذکار چھڑی وے جتھے حمد تے نعت پڑھیندی نہیں پراں تابش شہر چھوڑی اور کائنات حضور دے قدماتوں چلے وسطا وار چھوڑی وے جیڑا ہووے دشمن پنج تن دا دل آدھائے مار چھوڑی وے نہیں ذرا ہاتھ اونچا نعرہ حیدر دل بھائی بولو سبحان اللہ بھائی بڑی مہربانی بہت شکریہ اللہ پاک سلامت رکھے بھائی کیا بات ہے جامی صاحب بہت ہے تواڈی صلاح پھر بھائی دوبارہ پڑھی ہے بڑی مہربانی جڑے سخت حالات وی آ جاون نا ذکر اذکار چھڑی وے جتھے حمد تے نعت پڑھیندی نہیں
پراں تابش شہر چھوڑی میں اور کائنات حضور دے قدمات چلے واسطہ وار چھوڑی میں جیڑا ہووے دشمن پنج تن دا دل آدا ساڑ چھوڑی میں دل آدے ساڑ چھوڑی بولو سبحان اللہ. او میں ایک شعر پڑھ کے تے مولا کائنات آپ دی بارگاہ وچ پڑھ کے تے اجازت ہے, بڑی مہربانی. محبوب محمد عربی دے محبوب محمد عربی دے رخسار دیاں کیا باتاں نے رب سائیں فرماندا ہے. ذرا ہاتھ بلند کر کے میرے یار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے. بڑی جلدی نال اس کلام دا پہلا شعر, بڑی توجہ کہ کدی کھول قرآن نو ویکھ تے سہی سوہنے دی شان نو ویکھ تے سہی دستار تو لگنا لین تائیں کردار دیاں کیا باتاں نے. جس بندے نو پاک ہوئے ذرا ہاتھ بلند کر کے بولو یار سبحان اللہ, بڑی مہربانی. دستار تو لگنا لین تائیں کردار دیاں کیا باتاں نے محبوب محمد عربی دے. اس کلام دا آخری شعر اہل سٹیج خصوصاً توجہ بابا جی کہ چھڑ نور بشر دے جھیڑے نو تے کدی تک چھڑ نور بشر دے جھیڑے نو کدی تک زہرا دے کھیڑے نو. ماشاءاللہ پتہ لگ جانا ہے, ہنے لگ جانا جی. سائیں موجود نے ماشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں جی کوئی ڈر نہیں. ہاں چھڑ نور بشر دے چھیڑے نو کدی تک عمران بیڑے نو. دل ہے تو ایک باری پھر پڑھا ہے شعر سبحان اللہ. چھڑ نور بشر دے چھیڑے نو کدی تک عمران دے بیڑے نو اصغر تو لے کے آقا تائیں اصغر تو
کے آقا تئیں گھر بار دیا کیا باتانے ادھر ذرا ہاتھ اچھا نعرہ حیدر یا علی اصغر تو لے کے آقا تئیں گھر بار دیا کیا باتانے محبوب محمد ایک باری بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ آخر تے دو اشعار مولا کائنات دوستوں دا حکم ہے اقبال بھائی تانوں پتہ ہے جی جی بسم اللہ او کلام تے بہت زیادہ سننے ہاں جی بسم اللہ اللہ پاک صاحب نو سلامت رکھے آخر تے مولا علی کلام تانوں سارے نو آندا ہے تے میرے نال رل کے پڑھنا ہن تک جیڑا بندہ نہیں بولیا اس دی بھی حاضری ہو جاوے بڑی مہربانی مولا علی دی شان گھٹائیں نے کیتے عمال بھی یار ونجائیں نے میں بو سمجھایا لوکانو ادھر علی آلہ ذرا ہاتھ اچھا کر کے میں بو سمجھایا لوکانو بابا جی کی سمجھایا اے دے بچے دین بچایا ہے نیزے تے قرآن ہے سنایا ہے مامو سمجھایا لوکانو بڑی جلدی نال بابا جی موجود نے تے میں زیادہ وقت نہیں لینا اگے بھی ٹائم تو میں ٹپ گیا آخری شعر اس کلام کا پیش کر کے دے اجازت بڑی توجہ من پیر علی نو واہ 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 بابا جی میں دعا لینی ہے خصوصاً توجہ من پیر علی نو تر ویسے ہائے 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 علی آلہ بولے گا علی آلہ بولے گا بڑی مہربانی اہل اسٹیج شکوری صاحب من پیر علی نو تر ویسے نہیں تے تاب شبازی اور ویسے میں بو سمجھایا لوکانو صلاحیت ہے ایک باری اور پڑھ دے میں شعر بڑی مہربانی من پیر علی نو تر ویسے نہیں تے تاب شبازی ہر ویسے میں بو سمجھا